L'actu du jour. Mbola ankafaliagna lalandava no agnanovako mbola tsara korialy antsika jiaby avy agnaby zay magnaraka atranatrany ity vidéo hely zay fampazarako aminareo ny kely mba fantatra ary koa zegny ny itsidiako ny tokantragnontsika tsaraikaraika agny. Antsika zegny marigny agnatin'ny période de vacances, marigny antsika zao agnatin'ny période na fête am'iregny festival maro isan-karazany regny kanefa zegny ny fiainam-pirenenantsika dia mandeha ihany. Ary rehefa vitan'ny fety tsy maintsy mipody atsika amin'ny atao hoe le fiainana andavanandra, le dialintsika andavanandra. Misy raha matomboky mandalo amin'ny firenenantsika zao io tsy maro aloha mikoragna zao nefa io raha io zegny misy impactny amin'ny vilagnintsika agny, ny aty vilagnintsika agny. Satria zegny antsika mbola variagna am'le hoe i mpihira mpanakanto malaza igny navy amintsika agny nagnanira telo sy nagnanira efatra, nagnanira folo, atsika mbola variagna amin'ny hoe tokony nataony ve mitsimpo nagnadio la plastika sa tsy tokony nataony kanefa le raha tena important fiainagnatsika satria manko rehefa vita igny rehefa andeha i madamo igny dia tsy maintsy avatsika andeha ipody am'le hoe ohatriny vidim-bary, ohatriny vidin'ny siramamy, lafariny sy ny namany sy ny namany. Ke eto zegny za magnampody raha raiky fo hoe concentrons-nous amin'ny l'essentiel. Satria le fiainam-pirenenantsika miodigny, mandeha fo ao, maro raha be. Ino le koragna mandalo? Koragna mandalo zegny misy décision raisin'ny Banque centrale de Madagascar na Banque foibeny Madagascar zegny BFM tamin'ny commission zay nataondreo tamin'ny le 4 août. Ino le raha nataondreo? Ny raha nataondreo zegny napaikandreo ny taux directeur. Raha ohatra ka 12% le taux directeur nandritra ny fotoagna lavalava napiakarindreo 12,5%. Zany hoe 0,5% zay le augmentation anany. Mety ho gaga anareo hoe ino ma impactiny zegny, ino dika le taux directeur, nagnino raha zegny important am'le atim-bilagninareo agny. Nagnino raha zegny important am'le nareo andeha gnefa lakoky amin'ny carburant sy ny nama, ny transport sy ny karazany. Nagnino raha zegny important? Hoazaveko aminareo izy. Ny raha misy baka ny mpanao fitondragna am'izao ny accuser le gouverneur ny banque centrale. Zany any tegny mitandregny émission. Fa le fagnazavany nga journaliste io zay mahatonga za mikoragna hoe non, oka mazava tsara ny responsabilité ny tsaraikaraiky. Eto za tsy midéfendre banque centrale, eto za tsy hoe midéfendre ny gouvernement, fa ireo raha roe io ro tokony misambola amin'ny andraikitriny, sambola amin'ny responsabilité nany. Fa mora fotsiny mi-accuser banque centrale agnatin'ny raha io nefa zegny le parti ny gouvernement zegny tsy mivolagna koa hoe tokotry misy part de responsabilité ndreo agnatin'le raha io. Ka hoazavaigna amintsika izy mba ho azontsika tsara. Ny banque centrale efa nahary vidéo nataoko nagnazava hoe ino rôle nany. Rôle ny banque centrale dia magnano politique monétaire. Zany hoe zegny ny anjara ndraiky ny banque centrale maromaro fa le tena important fo volaniko. Le politique monétaire zany hoe migarder le ariaritsika io mba ho tsy mitotongana. Zegny ny asandreo voanalohany zegny ary tena important amin'ny asandreo. De faharoe koa agnatin'ny asandreo zegny dia am'resaka hoe inflation, zany hoe fiakaran'ny vidim-piainana. Io koa zany rôle-ndreo io. En gros zany ny ataontsika hoe fiakaran'ny vidim-piainana de hoe le raha ilaintsika andavanandra regny zegny zahavy ny prix-nany. Ohatra ny vary, ny lafariny, ny menaka, ny ronono sy ny namany, raha ilaintsika andavanandra regny aregna karakory prix-nany, manonga sa mijotso. Ke io zegny agnisan'ny asa andraikitry maventy ataony banque centrale miregler raha io. Kanefa zegny banque centrale tsy adidindreo ny magnano politique ny gouvernement. Tsy asandreo izaka zegny. Fa ny asandreo zegny agnatin'ny raha roe volaniko zegny. Ka ino amin'izay idiran'ny taux directeur. Ny taux directeur io zegny fa hainareo tsara fa ny banque centrale rô no agnatin'ny raha jiaby mikorantsika zegny antsika tsy hagnano kory ny banque centrale fa hoe rô zegny mikarakara resaka fandehan'ny vola, zany hoe irô no mahay hoe karakory ny atao hoe la masse monétaire, zany hoe abaizan'ny vola ampidiry agnatin'ny économie-tsika ao satria regny vola regny mitovy amin'ny lio agnatin'ny aintsika agny. Ka rehefa tsy ampy lio anao na misy problème na lio anao, regny organinao regny mety managna problème madinidiniky sy namany sy namany. Asan'ny banque centrale io. Ka ny banque centrale zegny dia mampindra mbola izy am'iregny banque commerciale.
zany hoe ny banque commerciale zegny no mandeha mindrina vola amin'ny banque centrale karaha ataonao le olo-tsotra io zegny mandeha mangataka mindrina vola amina banque araiky. Anao zao zegny mandeha mangataka, anao zao chef d'entreprise, anao zegny mety hoe ty vanga machine, anao mety hoe ty ampitombo le ino izy ty business-nao amin'ny resaka hoe mila liquidité sy de mandeha amina banque anao mandeha mindram-bola. Ka rehefa mindram-bola amina banque igny anao ohatra mandeha amin'ny BFV, mandeha amin'ny BOA, mandeha sy namana, misy taux zegny appliqueny. Izy ny appliqueny le banque commerciale aminao. Karaha zegny koa zegny ataondreo banque commerciale reo amin'ny banque centrale. Ka io taux directeur io zany no taux zay ampiasainy banque centrale am'izay zavatra zegny. Important be io taux directeur satria zegny io zegny karazan-draha levier. Io zegny karazan-draha hoe fitaovagna ampiasainy banque centrale mba istabiliser le inflation satria le andraikitra nany faharoa manko migarder le inflation. Zany hoe miassurer le vidim-piainana mba tsy hiakatra be sy ny karazany. Ka io taux d'intérêt io agnisan'ny levier ampiasainy agnanaovana. Karakory ataony raha zegny mandeha am'zay. Satria manko raha ampiakariny zegny le taux io. Raha ampiakariny zegny le taux io dia iny raha misy manjary lasa lafo zegny le crédit amin'ireny banque commerciale. Manonga zegny le coût le crédit, voire même sarotry le crédit. Noho izy zegny le banque commerciale impacteny koa le client final. Zany hoe zegny le entreprise, le olo-tsotra sy namana manjary manonga koa zegny le taux na crédit na koa manjary sarotra be le crédit amin'ny fankazoana. Une fois amin'ireny avy amin'ny chef d'entreprise, du coup zegny manjary mifrener ny fagnafarany machine-nany, ny fividianany ohatra hoe izy ao restaurant mety agnititra restaurant-nany izy vanga table, vanga siège sy namana, manjary manonga zegny le crédit andeha ataony dia manjary misy impact igny amin'ny production agny, amin'ny productivité agny. Kanefa kosa zegny azon'ny banque centrale satria manko raha misy zao nagnino reo nampanonga zao nampanongendreo io taux io satria ny inflation tsika zegny tafarafaran'ny mois de juin teo, tamba 2 juin teo zegny nanonga 8,6 raha tsy diso za ny raha be ny inflation tsika %. Kanefa zegny agnatin'ny prévision ny banque centrale 5%. Zegny zegny nampanongendreo vitesse hoe mila frenegna io inflation satria raha banjaigna maharitra io dia misy conséquence amin'ny volantsika agny. Donc zegny ny banque centrale tsy tia metraka mihitsy hoe nisy boucle inflationniste zay fivolagnana izy hoe mipetraka maharitra. Nagnano rôlindreo rô fa zegny tsy midika am'izay hoe banque centrale dia magnano raha sadasada rô sy ny namana. Nagnano ny asandreo rô fa ny raha mila le député mikoragna zegny ny problème ny inflation amintsika agny tsy hoe bôka amin'ny taux fiakarany taux directeur io foe. Carburant ino izy ty électricité jirama, carburant, transport de vo raha jiaby zegny misy impact amin'ny hoe atsika tsy productif, atsika tsy compétitif eky. Ka ny banque centrale izy magnano ny asany fa anjaran'ny gouvernement zay taritin'ny ministre ny économie koa tokony booster raha volantsika zay. Zany hoe akory atsika amin'ny jirama io satria io ny énergie io. Akory atsika amin'ny resaka carburant fôtony raha jiaby atsika magnafatra carburant sy ny namany io, importation sy ny namany io, transport sy ny namany io. Raha jiaby zegny misy impact amin'ny le coût, amin'ny le vidim-piainana e. Ka raha ohatra ka rô mi-accuse fotsiny hoe gouverneur ny banque centrale tsy nga io olo ratsy nga io zegny hoe le asa tsy mitovitovy koa. Anao zao tsy andeha ivolagna amin'ny dentiste andeha agnano asany kiné. Fa samby na de hoe samby agnatin'ny l'hôpital ao rô samby amin'ny asanany. Ny banque centrale magnano asanany izy fôtony mahita izy ny fiakaran'ny inflation vidim-piainana tonga de paningany levier-nany baka tsy totongana le ariary satria ny asany de magnano ny politique monétaire ary ny asany de miassurer ny inflation. Fa tsy asan'ny banque centrale kosa andeha ivolagna amin'ny gouvernement hoe bon karakory ny politique amin'ny jirama, karakory ny politique amin'ny carburant, karakory ny politique amin'ny transport, karakory ny politique amin'ny importation, karakory ny namany, karakory ny productivité. Tsy asan'ny banque centrale zegny. Ke le olo magnazava raha zegny azavay tsara fa tsy direkta treky amin'olo le raha. Raha io olo mila raha miaraka. Rô magnano indrô, anarô koa tokony magnano aminarô. Fa tsy hoe zany anana regny zao hoe nga gouverneur io de mbola olony azo ty olony rajoelina se. Io tsy dirako igny. Na olony rajoelina izy na tsy olony rajoelina. Fa ny tegna marigny en tant que izy gouverneur ny banque centrale, normal izy koa mikoragna amin'ny président de la république. Normal izy koa mikoragna amin'ny gouvernement.
Normal, hitako normal zegny. Satria samby manana ohatra zegny vilagny, le misy vitiny telo igny, agnisan'ny vitiny vilagny araiky izy. Satria izy magnano le politique monétaire. Donc droit nany mampanonga raha be io fa le raha misy eto zegny mora loatra zegny le accusation atao amin'ny banque centrale. Fa le ato amin'ny asan'ny gouvernement ato ary eo zegny mbola agnanaovako le varaiky manokana le rapport, misy rapport zay baka latsaka akao mikoragna hoe mievaluer ny gouvernement namaky zo zany ihany. Fa marena arabe za magnano levy i décortiquer io rapport io. Donc isaka olo mila magnano asanany. Ny ministre ny économie sy ny namany karakory relancegna ny économie car amin'ny resaka impiry za mikoragna raha zegny eto, la productivité, la compétitivité, impiry mivolagna zegny. Satria boka agny no mirégler prix. Boka agny raha ny taux directeur ny banque centrale zegny na ajotso na io tsy raha vitany ovoan'ny firy amin'io. Fa ny productivité dia ny usine amboarigny, ny entrepreneur atelier raiky izy afaka mandeha mindrigna vola, mandeha magnino izy ty, mandeha mivanga tour, machine tour tsy haiko nino. Fa il faut qu'il y a l'électricité d'abord. Karakory manao zao mivanga machine de jirama une heure par jour izy mandeha. Anao zao agnaty misy la boutique, misy congélateur, magnano épicerie no, agnatin'ny andro raiky une heure anao mahita jiro mandeha. Karakory ataony raha misy productivité agnatin'izay. Antraze ndraiky izy ka mahita vola mandeha idiragna fetifety sy ny namany. Ho sahirana angetsika io e. Ho sahirana io fotony nampaningana vitesse ho izavanareo raha tsisy mesure ataotsika amalia ny gouvernement io. Saronareo le vola nilaligna tary tam'raha io. Ohatra anareo aminay ivola taxe zay zegny tsy nandeha tany. Fotony zay mbola agnatin'ny fety baka. Atsika zegny tsy mizara mandala amin'ny firenena atsika ty fa atsika dia varivariagna eo fo. Tete bomba eo fotsika. Les 4 août ronagnano raha io. De 12 à 12,5. Zany une augmentation de 0,5% fotsiny. Andeha ifrenegna le inflation à 8. Azagaga anareo raha ohatra zao ny mpagnamboatra raha mpanonga prix nany, ny mpivarotra mampanonga prix, ny mpiasa angataka karama io sontra. Io tsika dia tsy kody batita aby mihitsy. Io tsika ifampina amizay. Satria le politika ambadika ato le tokotragnano raha amaliagna raha mikoragna raha io politika reo miaraka. Misy ny atao hoe politique monétaire, igny ataon'ny banque centrale, ireo zao magnano rôle-ndreo, magnano asandreo zegny reo. Fa misy koa zegny le politiky ny gouvernement zany am'le hoe karakory anditondrasana amin'ny productivité, karakory anditondrasana amin'ny compétitivité. Ka ny ologna ny boucle inflammationniste amitsika Madagascar igny tsy boka amin'ny taux directeur zay fo fa ny tegna fortune problème koa dia ny resaka électricité agnatin'izay jirama, ny carburant, ny transport, ny importation sy ny namany de vao manque de compétitivité, manque de productivité. Efa tsy haiko impiry anareo koa mitandregny vidéo ataoko za magnapody rovraha aby zay. Impiry za magnapody koragna aby zay. Donc zany gouvernement mila mamaly zay. Amizay fotoagna aminay équilibré raha asan'ny banque centrale sy raha ataon'ny gouvernement. Fa tsy direct m'accuser. Zay maka le fagnanaovany nga izy niany tamin'ny émission na. Accuser ndraiky ireo amin'ny banque centrale. Io any asa reo tsy mitovy. Fa asa reo mila miaraka. Anao zao tsy de volagna amin'ny dentiste hoe vitinakato marary zalaky andao vitiritiria. Kiné magnano zegny. Ary anao zao tsy volagna amin'ny boucher hoe misy olo mila didigna anao vidy manafotana haiko fa manety tetikena ndao anao mandeha bloc opératoire didier ngahy satria za mahita anao fa manety tetikena. Zegny raha tian'tony le raha namana mikoragna le izy. Samby olo mipetraka amin'ny place tokony hipitrahany, samby olo magnano asanany tsara dia mandeha io. Ka rehefa magnano signal ny banque centrale hoe tandray mafatsika tsy afaka mametraka io inflation io ambony be io de maregny zegny ny gouvernement tokony hoe eny ary ino no mahatonga raha io manonga retrete point re zany mila résolvegna hitadiavagna solution aingana dia aingana de mandeha amindray atsika zao mbola magnapody raha ataony ireo talohany de hoe aminay fagnatsipitsipi patate chaude tanao reo misy tsaiky madiniky za iry zanao ka tavako kaka misy magnano bêtise amindreo za aminay magnotany azo aminay raha karaha zegny ireo samby reo aminay fa papa c'est pas moi c'est pas tsy karaha zegny. Za tsy mahay hoe zay affaire an'le zalaba izy banque centrale io hoe nanino antokonany nanino affaire nany tamin'ny rabe io tsy dirako io fa za zegny mba mamaky le raha mikoragna hoe magnano analyse le raha mandalo hoe de mba miezaka ho agnivo antegna am'le raha misy hoe mary mety raha nataondreo io dans un sens hoe le message tiandreo alefa hoe frenetsika le inflation
Arô tsy managna ino izy ty raha afagna magnan'izay koa tsy ho tao directeur io. Fa ndray magnano zegny, il faut aussi gouvernement fait leur devoir. Devoirandreo nataondreo, devoiranareo koa zao ataova. Donc karakory agnanovagna ry problème jirama, karakory agnanovagna problème ny carburant sy ny namany, karakory ny problème d'importation sy ny namany, karakory problème sy ny namany. Atsika mila miditra amin'ny productivité. Zegny koa mbola tsy tafiditra agnatin'ny babaky io, atsika kajo. Zegny, io tsy solution miracle zany. Mila magnano raha le maximum ny raha ilaitsika andavanandro de mila vokaritsika sur place. Mba hialantsika magnafatra, mba hialantsika magnano zegny tanky tsy tafiditra agnatin'ny babaky raha volaniko zegny. Atsika heto fo. Ke tsy koragna atao amin'ny momba raha io fotony mba antegna manko zay vakansy-ndraha madinidinika obligé de manamanam-potoagna misy raha karaha zegny important mandalo amin'ny tanàna zay mantraiky agnatin'ny vilagnintsika io. Atsika mbola variagna amin'ny raha hafa. Zegny. Tsy agnamezagna tsika zegny fotony andro vakansy. Tsy agnamezagna tsy agnamezagna atsika raha zegny. Fa antegna ndray zegny en tant que mba mahita raha karaha asa la mba ty zala mila koragna raha ty. Ka iny koragna igny niany momba le rabe de amaray za raha misy fotoagna na afaka amaray ikoragna le rapport, misy rapport zegny nataon'ny rabe ievaluagna le gouvernement sy ny namany, nandaniny lera koa za namaky raha io, tiako podianagna le rapport io de aloha alaitsika ligne par ligne so le rehefa misy fotoagna igny za magnano ananjy. Tsy koragna mandeha ry avagnabo fa tsaratsara nareo dia magnanaova tranatrany le fety tsara, fety sambatra, magnanaova vakansy sambatra, rabe tsotsotra, fa le koragna niany zegny momba le fampaningeny banque centrale ny taux directeur anany. De ino ny impactiny zegny, ino man ny antony nagnanaovandreo zegny, de ino raha tokony accompagnement am'zay sy namany zegny fo raha nazavaigna tamintsika teto. Ke tsaratsara tsika jiaby, veloma madinidinika nareo, de velome. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.